Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бұл сабақта сөздерді танвин менен оқығанды үйренеміз. Танвин сөздің аяғына фатха, касра, домма әрекеттерін екіден қою менен ан, ин, ун туғыштарын білдіреді. Мысалы, бұл тамғаның үстінде екі фатха тұрады. Тақтау айтқанда танвин белгісі. Анда бұл сөзді ан деп оқиыз. Танвин белгісі тамғаның астында тұрса, анда ин бол оқылады. Ал эми доммалуу танвиндин белгиси бираз башкачараак. Домма белгиси жана анын куйругу болот. Бул ун дегенди билдирет. Эми азыр фатхалуу танвин менен тамгаларды окуп баштайбыз. Ан, бан, тан, сан, жан, хан, хон, дан, зан, рон, зан, сан, шан, сон, дон, тон, зон, ан, гон, фан, кон, кан, лан, ман, нан, ван, хан, ян. Эми азыр касралуу танвин менен жазылган тамгаларды окуганды үйрөнөбүз. Бул тамга ин болуп окулат. Бин, тин, син, жин, хин, хин, дин, зин, рин, зин, син, шин, син, дин, тин, зин, ин, гин, фин, кин, кин, лин, мин, нин, вин, хин, жана акырында ин. Эми азыр домалуу танвин менен жазылган тамгаларды окуганды үйрөнөбүз. Бул тамга ун болуп окулат. Бун, тун, сун, жун, хун, хун, дун, зун, рун, зун, сун, шун, сун, дун, тун, зун, ун, гун, фун, кун, кун, люн, мун, нун, вун, гун, юн. Мына биз бул сабакта доммалуу танвин менен жазылган тамгаларды окуганды үйрөндүк. Эми азыр танвиндүү сөздөрдү окуганды үйрөнөбүз. Бул сөз саубан болуп окулат. Кийинки сөз саубин, саубин, саубун, саубун, фаутан, фаутан, фаутин, фаутин, фаутун, фаутун. Кийинки катарды баштайбыз. Лайсан, лайсан, фаужин, фаужин, лаухун, лаухун, фархон, фархон, таудин, таудин, аузун, аузун. Кийинки катарды окуйбуз. Саутон, саутон, гойзин, гойзин, шар'ун, шар'ун, фаргон, фаргон, хауфин, хауфин, шаукун, шаукун. Кийинки катарды баштайбыз. Даркан, даркан, хаулин, хаулин, наумун, наумун, лаунан, лаунан, دلوين
Далвин. Шархун. Шархун. Мына біз бұл сабақта танвинді сөздерді оқығанды үйрендік.